Rusya Ukraynanın gaz çıkaruf yerlerini, stratejik şirketlerini ucum etip sivil insanlarını öldürmeye devam etti. Ruslarının yanı ucumuna Kiev şehri ve Kiev vilayeti, Kharkiv, Zaporizhia, Odessa ve Dnipro vilayetleri uğratıldı. Raşistler Pivdenmash zavodunu ucum etken, neticede 23 insan yaralandı. Ular arasında 15 yaşında kız ve bu da tam hesaplanıp değil. Raketa ucumu neticesinde Zaporizhia vilayetinde 4 kişi helak oldu. Viraneler altında da insanlar kalmakta. Naftogaz Ukrayna şirketinin yol başçısı Alexey Chernyshev haber etkenine göre şarkı bölgelerde Rus ucumune Ukrgaz Vydobuvanya şirketinin obyektleri uğradı. Onun malumatına göre birkaç obyekt viran olgan digerleri zarar görgen. Ukrayna hava müdafaa kuvvetleri raketalarının birçok onu urup yetiştirmegen olsa, akıbetler da fena olacak edi. Raşistler Ukrayna hava müdafaa kuvvetlerini aldatıp geçecek oldu ama 5 şahit pilotsuz uçucu aleti. H-101 4 kanatlı raketa ve 2 idare etilgen raketa maksadına barıp yetmedi. Сьогодні потребуємо саме тих систем, які працюють, які дають 100% результат на тих напрямках, де вони стоять. Ми не можемо зараз уточнювати, де знаходиться там Айріс, те саме, де знаходиться Насамс, але в зонах своєї відповідальності все, що входить в зону їхнього ураження, в мене крилаті ракети чи це шахеди, ці комплекси однозначно збивають. Rusya'nın raketa ucumu neticesinde energetik obyektleri kenede zarar gördü. Şimdilik vaziyet pek gergindir. Ukraynalıların tahminen %40'ı elektrikasız kalmakta. Bunu Milli Telemarafon çerçevesinde DTEK şirketinin müdiri haber etti. Onun malumatına göre raşistler öz ucumlarının elektrikani bir vilayetten ikinci vilayetke yollay bilgen merkezlerge zarar getirdi. Isetuf elektrostansiyalarının biride ucumga uğratılması neticesinde işten çıkan. Bundan sebep energetikler Ukraynalılarını devamlı elektrikasız bulunuğa hazır olmağa çağırdılar. Ми зараз будемо, на жаль, говорити не про планові відключення електроенергії, а, на жаль, в деяких районах, а їх багато, про планові включення електроенергії. І, на жаль, кількість годин, протягом якого можуть бути ці планові включення, вона поки що дуже коротка. Це 2-3 години максимум. Rusya'nın teröristik hücumları neticesinde zarar görgen obyektlerini Ukrayna energetikleri tamirlep başladı. Baştapının hesaplamalarına göre raşistler kritik infrastruktura obyektlerini yok etmek maksadıyla bir hafta devamında Ukrayna territoriyasına 148 raketa uçurdu. Ukrayna himayecileri Melitopol'de toplaşkan işgalcilerini ucum etti. Bir ştab ve 2 idare noktası yok etildi. Baş ştabda kaydetkenlerine göre Donetsk vilayetinde 7 düşman ucumu urup kaytarılgan. Evvel olganı gibi Avdiivka ve Bakhmut yönelişinde cebenin en kergin kısmı. Raşistler toxtamadan artilleriya ve tanklarının atkanına bakmadan ilerlep olamaylar. Himayecilerimiz Donetsk çöllerinde Ruslarının ucumlarına karşılık gösterip, onlarının piyadeci askerlerini yok etmekte. Ukrayna'nın artilleriya ve raketacıları düşmanının arka pozitsiyalarında olgan silah yedekleri ve arbileri toplaşkan yerlerini ucum etip yok etmeye devam etti. У Каховському районі ворог посилив фільтраційні заходи після ефективного вогневого ураження силами оборони його позицій. У самій Каховці російські загарбники мінують об'єкти інфраструктури та знищують вежі стільникового зв'язку. Ukrayna himayecileri işgal etilgen Kırım'nen olgan yollarını öz ateşi nezareti altında tuta. Bunu Ukrayna Harbiy Kuvvetleri baş ştabının baş operativ idaretov idaresining yol başçı muavini general Alexey Gromov haber etti. Dnepr yalısının sol tarafı işgalcilerden azat etilgen son böyle imkanlar açıldı. Sonki vakatları Kalanchak ve Çaplinka kasabaları civarında patlavlarının sayısı arttı.
Наші військовослужбовці вийшли на узбережжя річки Дніпро, що нам дозволяє контролювати територію, наближену до тимчасово окупованого півострова Крим. Воїни-артилеристи і військовослужбовці Збройних сил України роблять все можливе, щоб уражати противника на максимальній дальності досягнення нашої зброї. Истанбулда Украинаның баш консуллық дипломатлары Истиклал жәддесінде теракт құрбанларын аңдылар. Дигер дипломатлар Денер Баплар ве ерлі сәкенлерінен берабер Бейоғлы районынан ел басшылары тешкіл еткен маршқа қошылып, базар күні керчеклештірілген терактны тағбих етмек үшін бірдемлік маршында иштирак еттілер. Шу күні теракт нәтижесінде 6 кіші елек олды, да 81 кіші яраланды. Марш иштиракчылары қаза еріне чечеклер кетірді. Украинаның баш консулы Роман Недельный іч бір қабатсыз инсанлар өлгенінден себеп тазиелеріні білдірді. Ми, українці, знаємо, що таке терористи за 9 місяців цієї війни. Тому ми відчуваємо ваш біль. Сьогодні ми з вами, народе Туреччини. Як сказав президент України Володимир Зеленський, біль турецького народу – це і наш біль. Кеченлері CNN Түрік телеканалы соқақ камераларынан видеоларын айдынлатты. Анда теракт керчеклештірген қадын Истиклал жәддесі бойы кетіп, Патлав еріне бомбанен пакет кетіріп, қалдырып кеткені көріне. Түркия әкиметі Патлавға Курдистан сепаратистлерінің алақасы бар дей. Полиция есе теракт керчеклештірілмесіне алақасы ола білген 46 инсанны тұтты. Олар арасында Сурия ватандашы, оны Патлав алетіні кетіріп ташлағаны да қабатлайлар.